I onda se sjećam tog jednog trenutka, radila sam kupku, ležala sam u kadi, sam rekla onak, Petra, daj pusti tu kontrolu, daj radi, onak prestala si živjeti život. Jer žene koje prolaze kroz period, znam da žene prolaze i duže kroz taj period, kad ne možeš ostati trudna, ti samo čekaš taj plusić, novi test da kupiš, da vidiš hoće li biti, i svaki minus ti je veliko razočarenje. I nekako si cijelo vrijeme u tom jednom grču. A ti kad si u grču, tvoja energija s kojom ti vibriraš je vrlo, vrlo niska. I kad razmisliš, ok, dijete je najveće remek djelo koje čovjeka stvoriti u životu i to je, kad zamisliš, wow, to si ako najveće sunce, barem u mojoj glavi. Da li ja sada u ovakvom grču sa takvom energijom, da li ja mogu privući to dijete? Pa odgovor je bio ne. I onda sam počela raditi stvari koje me vesele. Počela sam opet penjati, više planinariti, zabavljati se, prestati razmišljati o tome kad ću ja postati trudna. I nakon mjesec dana ili par tjedana čak sam ostala trudna. I to me naučilo, ok, ajde, stvarno. Ali jako puno priča čujem ja oko sebe, baš žene godinama se muče, misle čak i da nisu možda i kompatibilne s partnerima i slično. I onda najedanput samo ne znam, imaju neku novu fazu u životu ili se presele ili slično, nekako bace fokus na nešto drugo i samo se desi. Da. Samo se desi i to je to. I onda onako, wow, pa da stvarno kad pustiš sebe i pustiš neki fokus, ali općenito i na neke banalne stvari, kad pustiš fokus i kad to je ono kad ne očekuješ vjerojatno, samo ti se dese stvari. Samo što je teško nama ljudima čekati to. Jednostavno je teško. Zato što mi hoćemo sad sve.